Ingane zawethu equbuka umsindo ey'nkundleni zokuxhumana emva kodaba oluhamba phambili la kuthiwa-ke iphethe kabi ingxabano yomshayeli nomgibeli etekisini ebisuka ePinetown elibangise eThekwini ngesikhathi kubangwa indaba-ke yokwehla ngako-Brickfield wey'ngane zawethu. Isithombe-ke njengoba sibonisa la ukuthi-ke sekhona ongasekho-ke emhlabeni phakathi-ke ka-driver nomshayeli. Umshayeli-ke lo wey'ngane zawethu ongasekho emhlabeni kule ngxabano-ke ethe-ke yavela. Iy'ngane zawethu iy'ndaba-ke lezi ey'threndayo abantu abaningi bayakhuluma ngazo ey'nkundleni zokuxhumana. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho nangomunenhle mini uthi-ke hayi bo o-taxi driver ba-rude kabi okungathi-ke noma-ke abagibeli abakhokhi ngesiXhosa-ke sithi-ke izophuma nodlo lwazana kodwa-ke angaze ambulale pho kwaze kwanzima wey'ngane zawethu. Nange omunye uthi kodwa-ke no-driver bamateksi most yabo nje bangondlavini. Ukhuluma kahle nomgibeli wakho okufakeleke isinkwa etafuleni angeke-ke kukwenze wehlele-ke umkhaba. Abafundi-ke ukukhuluma nabantu condolence to the family wey'ngane zawethu. Nangomunye usengathi-ke bangayilungisa indaba ebangwayo ingaphinde-ke yenzeke kwabanye. May his soul rest in peace. Wey'ngane zawethu mina-ke ngingumsizi umfana ophansi ejozini ngomhlaba yalingana. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Hlala lapha ku-comment.